Dagitay padak nga Ilocano dito may kan kakabsat tananggayan da kanang lepas atin nga balse kulipol dengue mo biyak ko dengue to'y ibagak ay ayaten ka kasta kamit kanyak dengue to'y asog iliw to'y pusok na bayag laidin adita na giniliw denggem to'y gutok, gutok to'y pusok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw kensen na ay. Iliwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, pinairot nga arako abuyugan ti as-asok ililiwek ti agek na samsam it ngem tagapulot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot ililiwek ti areng-eng mangtitileng ti lapayan umay kan o biyag ko mailiwak unay ken kan ay katidar arthritis kakasap igaraw-garaw tayo basi katuntupan bawag-wag di kita'y dardarang magmatulog denggem o biyak ko, denggem to'y ibagak ay ayaten ka, kasta kamit kanyak. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag laidin, adita na ginbiliw. Denggem to'y gutok, gutok to'y pusok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon may ep-epan, iliw kensen na ay. Iliwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, pinairot na arako, abuyugan ti as-asog ililiwek ti agek na samsam it ngem tagapulot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot ililiwek ti areng-eng mangtitileng iti lapayag umay kan o biyag ko mailiwak unay ken kan ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamo pinairot nga arako abuyugan ti as-asog ililiwek ti agep na samsam it ngem tagapulot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamo pinairot nga arako abuyugan ti as-asog ililiwek ti agek na samsam it ngem tagapulot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot Giyaman ng kapsa